Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Delo memang tatapong tanay sa agama Islam. Tukbal ko pupujahanin tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sab ko inurungan wa ini waktu ini tawasal ko si pagpasaplag atawakan si agama. So wakas pagbisarahan kami ruk may admin mato si group inin si ini untukan makanak sumisipinin. Uwe bang pizza do buksiam mako si kay klasa ng banako maknanen ngendak maese bisa sapain sa pandak-pandak. So arak naman may gate save kuruk lagi an sinigi hap may tanto signal kun. So happy sab niya an tarasaw ang manasagaan ited niya. So baya pa ma-save kun ko na si Kamson nene kulo title live kulo yene subay usalte waktu tenbi si agama domin hadja di alam Facebook salama-lama pagi ang pandugahan ko may kapung tinaihan kasalihan atau kan mangne pakalim ikamatatuahan pagi ni waktu si wajamante ko itu kakuhapan kelawan inusal waktuhin data cellphone lune ke mag-scroll pente dalam Facebook may empata may minainin ni hadja ni waktu gata inabainin gata hati wete gata to paasek si akalte we hati waktu temiaan mapalabay miaan gini hati tapabalik te buada pun may matatapong tinay sa agama Islam in waktu ten hadja manaman pe waktu inan si inin taed dawe tein ene kasanyanganin ang bandunya sampai sila akhirat buada pun yene waktu tegay taw sate si agama inin pagsusunante te kasila akhirat dukini roge pagsusunanten yene taw sate si agamahin so angkan si hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niya samian ta basa may kugbahom yaan amban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pinaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam misara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani magbunun fihi makasirun minan nas yani pinadue ni'mat marupang atawakan nipu karuangan inin sige kahan may manusia tipune kay kahan may manusia ina due ni'mat manipu inin atawakan marupang inin epene as-siha wal farag yepene as-siha si waktu no penne kasay si waktu no condition si waktu no haparasahan nun maknan hingga kiosaki wal farag dukarwenen samyan manipukitehin yene waktu kasanyang tega nakabisihante so due yene mian parkala ini matatapong tinay sa agama Islam murah-murahan bangsa kita paasik dan makalpikilan ko mula-mula ginabaran ko latun si kita bikemon yene bang sa ingi hadjage kita tarupang we ne maknanen banginurungan ke Allah subhanahu wa ta'ala ko itu siha maknanen kabiskay kahapamaranan kolean peke bisa nagangkot galon kolean peke bisa naganda ampat bang melelahin bang dendehin kolean pe samen menganak bisa may 10 ikanin maknanen kondisyon pe so kondisyon tainin subayinin dumain inusal LWL si pag Facebook hadja kakuhapan kilawan dumain hadja inusal samyaan si pag enjoy hadja subay sa men usalte yene si agama yene si hinang kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala si karua yene wal farag yene si waktu te samyaan luhaya ini bentuk luhaya ini pene waktu nu ga keo pinagbayaan ga keo busy ga na hinang no ga benya pente makalimpang kao sumagwa nen mian ga inin tausal no si agama si waktu nu miaan waktu kasanyang no miaan ini pagsusunan mo te kasila akhirat pag tinipu kita we ni matinin sumagwa nen sehingga ini make kita gay magsusun te kasila akhirat si ini pani ini nikmat pangurung Allah Subhanahu wa taala sa kita inin subay ruisa bene waktu te palihali ganya samian bahan-bahante amban mag-scroll hadja kita mayaman may post mayaman may bangine pinos may baho di alam Facebookin bangine may update mo magkawin di alam Facebookin may hadja sige si may lakitin ni na jala pinayamanin so subay rungan te waktu in agamahin ngan zikir kita duk samian nasbi kita pa ikatuju Allah subhanahu wa ta'ala demikian na nagbasa Quran kita padaran
yainin sa hinang si tegelante elum tu si bulak dunya yene bang pene yene sambat Nabi sallallahu alaihi wasallam pene al qaysu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Sa bright ne pen Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Al qaysu sa bright ne manusia. Dumena bright manusia nang sinabi sallallahu alaihi wasallam yene may engineer, doktor, master atau akan sini ini na samyaan profesyon nito dalam tablak dunia. Sumagwan ni Nabi sallam al-qaysu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Sa bright ni pen manusia, sa ahlul akal ni manusia, man dana nafsahu ini bang bisa-bisa na ginabaranen bang ini lima ba'dal maut. Amila ini hinang bang ini bisa na ginabaranen sa diyahan ni amila lima ba'dal maut. Ini taboon ni hap elewa akhirat. Ini pagpuas amban ini dunia patuhante. Ini natawakan puas amban kamatay ini. So may matatapong tunay sa agama Islam. Hangkan ne pen Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi pen innal layla wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Pen Umar bin Abdul Aziz tamanen hap ne nakura tu si jamme tabiin innal layla wan nahar ibn pen insangemin penruk elewin ya'malani fika tinarabahu ke pen we eluruk sangeminin tinarabahu maknanen sige-sige ka tinarabahu we ne luk fa'mal fihima penne sid mian bangkyo tarabahu eluruk sangemin fa'mal fihima yene tarabahu hundu sab si maknanen eluruk sangemin ngulangan inin umurte ngulangan inin samian yene awe umurte elew bang umur nun sa mana 50 tahun elew men pakulang sampai ubus dep tahunin kakulangan sa umur nun nahangkan dihalo man pangulangin mian elewin sikite mian fa'mal fihima usalun sa mian ene pag-amalan ene sa mian elewe kahwa elew ruksang mian pagi ini natatapong tinay sa agama Islam nambua ini namban sa mian kalagihan te hapelew akhirat nabu kwet sambat memilikanin the time is gold waktuhin mahaga bang sisiye the time is gold waktuhin pen bang sisiye miaan bulawan bang sisiye milikan ni dumen sikite sumaganin bang sing sikite ini muslim atakan agama Islam the time is jannah yene waktu tainin surga ini nang para sikite tandanin dasa saat hadja sa mian taw salte waktu te si agama yainin pagkasanyangan te amban dunya sampai sila akhirat yerui kapandakan ay matatapong tinisi agama Islam duk yainin ang buang ban me tapameseb kun si kaam murah-murahan puas amban sini-sini na makakita live kuinin puas amban pag live inin bang pa inin pameseb kuinin tahinang pangadjian tahinang ine samyaan yene niya makabebeg ni mula-mula ginabaran ko pagi yene poin kulayla iru balik ko bang sa inge waktu ten bikemon tau sa TV si agama dumen hadja dalam Facebook salama-lama mananen dumen pinen ato katuan gini kajaring sa Facebook dumen bebge kajari pagi ako kita sanda ko gi mag Facebookin Facebook luisab suga subay niya alai kontrol sikite ine kontrol te waktu ten dumen isa blind hadja keo tutok ni hadja sige dalam Facebook 24 hours lay sumagwaanen usalon pag Facebookin baymanon me kahalan usbanon kahalan pamilyanon lagi mes mi OFW sumagwaanen da kay patanon sa miyan agamahin subay gay sa kay patanon Quranin binasa gay kay patanon sambahayangin mula-mulanin sambahaya mong te kani waktuhin pagini waktu paymanon me ahin bisan hinabu miyan inaben hinabu waktu ne balang ne ye pemas cellphone ne narakala isa ko sa online suka na yan na katawahan te importantin lai teka waktuhin ng bayang kite bang teka sangemin isa-bisab miyan masakuran do kite ibang si waktu saong ko hap bisa-bisab duis miyan nganti kil kita bitu jolas wa talang isep kita bi pege benalen na meni kaam pinesiban kulay kaam haja mamayam le sumagwa ni mula-mula ginabaran ko targib ko inin para si baran ko pege tapi tenge kun si beheko mananen mula-mula sa miyaan pinesiban kun ginabaran ko so dumen ko magbalita ako itulo ko may miyaan makakilala ako di alam
live po inin pinan nagbalitain gato inin si news yakan ba silang tibihin dumain kita magbalita ko ito balita din sa balik nensa balita pa sa agama yun agama Islam ang sa ingge yun taimut-imut tabi binebegan puas billahi gede tapata ko at song maghrib nito si kami hindi ko si sering kipaklahatlo puas billahi aku luka lihada astagfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin kulli dhanbin adim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.